Bukajan Police Station ang kangkedam tang arkoi ni phai ECR ni Bukajan pen khat khatia dak railway atwar along inut pang thek thek the kethitang abang arpum police atum longpon lok kithi loda bang phuarta ningkaning koi pen inkoi rahinian si doji lang lapen rangia express a train pen si kiklo phet ta hai pusi police atum honthepon bangso kethitang arpum Bukajan CHC long an pon lang lang no bonsedame doctor atum pen ache thia velo pusi pang thek pon lo non bangso kethitang abang arpum aphan dipu medical college and hospital an ponsi postmortem aphan saideng Kitilo ramuni ramen lapen kidodim pangthek ponong lelang athi arideng along thanga pangthek me miason awi kithitang arpum Ghonta troxike brahinian padoponpo la songbong jongsia ahem asor chevangve pulote sorkar aron ateng pen me an pipondet poputa Bukajan police atum pen pachini pon Kotpuri station master report kora mote Kotpuria Bukajan মাজত এজন মানে সন্দেহ কৰা হয় কামাখ্যা এক্সপ্ৰেছত তেওঁ ট্ৰেইনৰ পৰা পৰি তেওঁ দুৰ্ঘটনাবশতভাৱে মৃত্যু হৈছে কিন্তু তেওঁৰ বডিটো এতিয়ালৈকে চিনাক্তকৰণ কৰিব পৰা নাই সেইটো কাৰণে আমি 72 ঘণ্টা কাৰণে ডিপু মেডিকেল এণ্ড কলেজত আমি মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ Halapusang ti hindi pen hanjang langso dakpak langso malom National Highway thom kebra sirke batwar long ni phai EC arnigang sampor 5 pho malom ihum bolero ke lok NL07C 5890 bang ihum bike AS05N 9051 aphan kapatong ahir kang tang raga jok bike long ka chitha bang hinita adimalong mat apran dam juilo Bukajan police atum karjulong pen adim palidunsi kithitang atum arideng pen kapang thek alu kelong pon atengki Pranjit Bora artaningkan thomkep lapen Jitu Bora artaningkan thomkep rahini korteti lapen ahem Jamunguri Golaghat district sorpusi pangthek pon Kiplatong tekang phet bolero ahem phulake North Point Junhe Boto Nagaland Amerikar ke Hokugha Sohe asopo Hunato H Sohe pusi pangthek pon Non banghini ke thitang abang arpum aphan dipu medical college and hospital along postmortem aphan saideng pon lopusi birta ribdon long Bukajan pen anantirang karbiang long life